Ujumbe ninayokuletea siku ya leo, nakwambia usianguke mzambi iliyokutangulia. Zambi haiogope, zambi haiogope mtumishi, zambi haiogope miaka, zambi haiogope upako. Fanya angalisho. Paulo anasema nataka kutenda mema, mabaya nitangulia. Lakini mpendwa, nakwambia usianguke mzambi iliyokutangulia. Tuishinde namna gani? Tuulize Biblia katika kitabu cha Mwanzo 39 verse yake ya 12, inatuambia mtumishi wa Mungu anaitwa Josefu alishinda dhambi iliyomtangulia namna gani? Alishinda kwa kukimbia. Mpendwa, alihimili akimbie akiwa buchi, lakini sasa alivalishwa nguo ya kifalme nyuma ya kushinda dhambi. Alipoanzilia kuvaa nguo ya gereza, alitoka kule akivaa nguo ya kifalme, akivalishwa nguo ya kifalme, kwa sababu alikuwa makini. Alishinda dhambi kwa kukimbia. Mpendwa, mgongo yako isiwe na haya. Kimbia dhambi iliyokutangulia na utashinda. Mungu akubariki. Amen.